ka kitab Kisam, Kasam kabasan. Tu syashkor kutrai ya kiktin jonga, tu ngap ya kacing ut jonga. Tu syashkor ya kacing yam jonga, kus im bat ko blai jonga. Ngan dwai ya me ko trai. Min step mi yo ngau ya kasur jonga. Dang step nga kintiu ya la kacing kerpat. Nga ap bamen juba. Mem long ublay ubas ngau bha ya kacing bamman. Mem sya ya kabas niu hakmat jongmi. Kibakir ed kim shlan hakmat jongmi. Mi ichili ya kireu bamman. Mi pindu ya kibakren lamler. Utrai u ichili ya kireu thok bad ya kibatrang snang. Henry manga namar kacing it bakraw jongmi. Ngan yo rung hayeng jongmi. Ngan mani haka temple bakoy. Ngan ngu ngan dem yami. Atrai don bun kibashun yanga. Tu yalam mami yanga banle ya kaman jongmi. Tu pin madan ya kalinti jongmi. Hakmat jonga. Kabaki kren ngam la shania. Kadok nut jongki tang kacing jot. Upedot jongki kacing tep baang. Uthele jongki ubatiang bat ubathok. Ai kin kit yala kapap ko belai. Ai kin kelon dai kibuit lejong. Kendat iki nami balabun ki kambam man jongki namar gilayale persya yami. Henry kinshat kemen kitu baro ibari hami kinrisa shi junam tu yada yaki baik yami tu kin kemen da shisha ko try mikir ku yaki bako ngu yami kacing sebun chong me kada yaki kum kaste.